Hello, welcome back to my YouTube channel. This Yon ke karbi jang vlogs la si pini abang ke jadona tum dak mohon PHADAR BORMARJONG arong anong la si mohon PHADAR po si ke hang ha ke ilo si dak mohon PHADAR po dimbang pini nang ilang si bang lo ik pen pai ni non na dimbang nang le lo jo mohon PHADAR ala so hem hello adimbang ke ante yo dona tum non bang mohon PHADAR po hem lo mate kelang nam po non entrance gate pe na bang luk po jo so em har lo mohon PHADAR pu de bang ke pini bang gate ta lock le jo dona tum la hello mohon PHADAR adim lo adim dak BORMARJONG arong sido nang li tum nang lang i pute wang lo nang lang lo hello dona tu kang ni thai som la chera som red lo yo dake don tum non bang al lo nang le lo mohon PHADAR dim kelang lok lo jo mane la so dim bang e mohon PHADAR pu mane la so long bang di ju la so long bang kya me khang picture ma pe la so na amhor he la so bang si chit ro de lo ma se la paklang da na chi pi tum ma lo jo offer ki pe thai la da bang ke la le yo don tu lang pa mi plote ake ya so du pen yo hala talwar system do là si non là so mohon PHADAR long bang nang lang at lo non dak pen bang ki bar lo là si la so video nang le tum ki lang pen share ik vek tha nang le jer pi jer po tum aphan la pen like comment nang pitam e now finally going back from mohon PHADAR, so only we reach the place. It is really amazing and I feel so excited to visit this village. It is called BORMARJONG.